Mena ka whai tēnei whenua I te tauira a te whenua o Kānata, ka whakai tātou kia whakamahi te tangata I te tarutaru mānā ke anō, ka pēhea te pātu o taua whakatau ki wā tātou pirihimana. Ko ia te kaupapa I whāriki hea ai hei wānangatanga mā te hunga o te hui ātau a te uepu pirihimana, anei te pūrongo a Hania Douglas. He turaki I ngā ture momi rauhea. He kaupapa kua roa e tohe ana. He oi anō, ki Kānata kua taukē te tohe nei. At the time, there was a Liberal candidate, an elected member of Parliament who was vying for the leadership of the Liberal Party in advance of an election. And he, at a leadership convention, made the commitment that if he was elected leader and then subsequently elected as the Prime Minister, he would legalize marijuana. A te kaumawhitu o Whiringānuku, ka wātea te tangata ki te hoko ki te kairauhea hoki I Kānata. Heita te māngai o te tuāpapa whakapōwauau o Aotearoa, ko Kānata te tauira o te whakau ture haumaru mo te kairauhea. I actually think Canada provides a good model for New Zealand. If we were going to legalise, then I think the way that Canada is doing it is a model New Zealand could borrow from. It's really strict regulations, they're putting in good age controls, good prevention messages, and really strict local controls about where stores can be. So we should learn from what they're doing. Ko te iwi Māori kei te toi o ngā tatauranga taihara rauhea. Hei tā Bell, he take moho kaikiri pia tēnei, me te aha, kei rungai ngā pirihimana te hāpainga ki te whakakore I taua āhuatanga. Māori are 4 times more likely to get a cannabis conviction than non-Māori. And so there is clearly a bias in the way that our cannabis laws are policed. They are unfair, and we need to change that because we are driving a lot of people into getting criminal records, and then that can have a real negative flow-on effect for the rest of their life. He oi anō, he nui tonu ngā take hei matapaki I mua I te whai I ngā tapuai o Kānata. The thing I like about Canada is that they're really focused on protecting young people. That's the main aim of their cannabis law reform. So protecting young people, putting a real focus there on preventing early use and then helping people if they do get a problem, as well as undermining criminal gangs. If you take it out of the hands of the black market and governments are allowed to regulate it, then you're more able to control the problems around cannabis. Te aihua nei e puare haere ana ngā whakaro o te ao ki tēnei mea te kairauhea. Mā te wāpea ka whai hoki a Aotearoa I taua tauira. Hania Douglas, Te Karere.